Mukuru uria mwekuru wa waratharimirwe na twana tuthatu twiri twatu tugwatene na kurumba utethio kiendana bau bomba kwigwatira utungata akiaria mutano uju na atariritie riritiro ria mbere we kuonana tababa nontu mwakene jwa 2007 na atharimirwe na njira o iji ya kuonana bagwatene indi kamwe gatu gatoturu na gutariria maita na mena majara kurukirite kenda kuthangikira kana gatigirwe akiuga kinya bairi baba no ori na murigo jwa kubathangikira Anthony Kathenya ga 2020 na njira indiko ithe wa twana turia turajialilwe muthenya wa igoro kamuke na biongo bili kiri mwiri umwe thibitari ni Nyambene level 4 ne umiritio mndi kwerithia kiba kiae kumania na ikalikalili taito ni teki ururengirore sibitari ende thai wondare na mantu ya kuthugania kutete ngilore na gwatu kende antu agutweka ngatete ngilore tibabangi na babo ciaro thai ana bathatu na beri bagwatene ende mwanka thai woni bagitende na tankutithia na kinya gorora watwekire no ana na kwarima wara general woni ngwara ndaringiro thimu ndarakisho na thimu kuja hospitali woni ndaremerewe wetana ndacoka ndori kinya thimu no ndundaciuria rangirore aciarerwe ni ndarakisirwe na thimu ndacoka ndaciuria mbibi karigete no nturengi na areta kubwithirwa nyumara kuringwa mbica na arera we na bathatu na kiana baba bathatu beri bakarindi ende woni ndarakisirwe na thimu ndambostuka nya muno ndekwa mbostuka ndamakori nya thimu thaira wondra mwire weta mawa ndiretere mawa gintu thaa 11 na gwatuka ngikinya story renderete kwina na baciaria bagwatene bairi na iro wau twayukanirie na ndeta baranda kinya cibitari na iro gwatuikire ndatiri morende baigura ambulance ne baretetwo Kenyatta twasafiri no tuko na twakinya Kenyatta ana baikwa bekirwa kira oxygen na ngina no aikwa labor ward na gwatuka no twarathithire tu CS Francis Kinyuletele ya mbele gutiribana na ikalikatalili ni agutorithia ti mwaka wa 2007 mwekuru wa mbele ni ethile wakigana twana twili tulejiga jia mwili jia gwatene ana bale baombile kweba nukua ende kamwe kaomba guta moyo na kala gatigirwe getawa Glory kethire tukenja na ndani ya thibitali kwa miaka 15 mituku Glory kana kala ibetwe ketangaso mwaka wa 2007 kwe twana tuciaritwe Limuru tuwatene na indambirie safari ya Glory kuma 2007 mwaka thai mwaka 2022 turi Glory na kulukirite challenge inyingi na gwatuka ke challenge ira Glory na mbeta kubwithira operation Kithumba Glory na mbeta kubwithira operation 20 na nekenda ciumba kugeria kumurekebisha mwiri ya wara kubaterie nteto ya mwekulu wa kaile kujiara twana tutu muthenya wa igoro ni muringithitie nene liu bolia kana nale akaruta mbesa ja gutirita twana tutu atikumenya ende mwanka thai woni wa Kenya itu na tubeto ni changanyikiwi buru no tubambere mbagite mbere na nyuma Ingirore ndeto tethia kana ni ana bana bonda mbere na bono ndagwa sore Ingirore akironda kikubwa thine kuthira lakini ende ti thina ya yenge wonda thona cinya murungu kantharima na twana tutu thatu tubuya njokire kiriro kindirita miaka yonde miaka 15 orende Ingirore thai atibui tikabui no tubambere etumira colostomy bag na etumira pampers na na weta kubwithira operation na nikendo mbagwita ende thai ende pyramid changayeta mwanka thai ndiroria na babo bathatu thai bakambiriria matibabu bambere kubwithira operation nabo kana na ata wakara no to already forms on the na cia na nya daktari mawe bantumire na notification ciao ici bantumire na thimo kwa na black citwa na already thai to kware na uwe Kenyatta ogira ndaretherwe ndine randura Kenyatta rangirima na tandatu na 24 Kinywa leu ni auritia Kenya bawendi mwega kweumeria na kumutetheria kagita gaka kaumo kile mutorele wae amono gukenywa na uriti kanitha na Kristo kumurombera nontu mpaka thaino atemenyete ni thine kwe kumuma nyuma kagita wa kagita ende warende thaita itwe muroki ne kinara Kenyatta ne byo bituma nkoromba antu endiwe ya tafadhali itu luibo karega nkuo very stress oni nkoromba nete yo kinene bunte thine kanda thine cio kuthira na nyama pasta baingile akati na antu bara baise kuromba murungu itu yoni wakwa buru turombe murungu kenda tona thine na yumeta no to ni nguchanganyikiwa utumbo ciara na bawatene bele 2007 no so ko ciara bangi bathatu no bawatene 2022 kikintu kimwe kiriga kinene muno itu antu betu kwa thaino twana tutu tuli thibitari ni ya Kenyatta kula twendelete kugwata utungata kuma muji munene Nairobi mbita Anthony Rangi wa Kathenya.